Ngeledu menenlenan Ajalo mapalantenan Sadaya ngamang boneka Jak coklat. Anu mesimpan bunga mawar merah kena kalbahang beli di kalau malam Valentine. Nanging lacut pejalan neta poken Bali natalung orang sing nyidang pesuja beli. Berita tersiarkan kabar uli timpal beli lupa sungaja anak wani gandengan tangan lu megelut mesra lu sintain peduli kan perasaan beli lu ngalah temenan lenan ajak lu mau pelantaran sadaya ngamang boneka jak coklat. Mungkin sebuah mawar merah tak akan pernah berarti, entahkan bisa luluhkan hati lu yang berat. Pelantaran sadaya ngamang boneka jak coklat. Lu ngalah temenan lenan ajak lu mau pelantaran sadaya ngamang boneka jak coklat. Mungkin sebuah mawar merah tak akan pernah berarti, entahkan bisa luluhkan hati lo yang kalah. Kalbang beli kalau malam Valentine.